أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام ورحم وبركة خداي تعالى لسروبه قال لي تماشباني هجا إيروجي أمديسا ببرنامج سيارة نبي أم لهمبرونن بسيداي خوي هجار سيداي ملا محمود قلج إن شاء الله إيروجي ديسا وقت برنامج بهرتي وشاوى مد حياتها بخمر عليه الصلاة والسلام ده بحثا دما نبوتي حفتا حتى دونما نبوتي دهاكر كدوان سي سالانه ده مشركي مكه امبارغو لسر رسول خدا ولسر صحابيه جو بي ايمان و باوري انيبون لسر واندانيبون بدوان روجي زور و زحمت ده دوان روجي تنگ دي چيك شاندنن چي جرياي و سيداي مجمر بحث بك كرم بك سيداي من بجورا زيو اجمعين كرم دار بن سيدات برنامج خوي هفتا بوري ده شخا ما بحث امبارغو كربو منه قداند بو برنامج خو صحبتا خو ان شاء الله جي مابون امي يرو بردوام بكن شخا ما جو اهل كفر الشركه يعني مشرك مكه مشرك قريشيه پیغمبر علیه الصلاة والسلام و اصحابی و زاره هاشمی و مطلبیه جنابا باجاره مکه درخستن و هم برن محلا شبی ابی طالب گو دبیجن لروجلاتی مکهی ام خودشون وجدیدی جی کی بلند و دمه دوری باجر بوهم کی وان محکومی اقامتا و درادکن چونکی مگود نوا باجر دهگر بمانا دبو بدزی علی کارین بهاتا کرن مشروکا اف حساب کربون جبوره جی وان درخستن جدر وی باجر سيدا الشابي ابو طالب تديرو باجاره كي دياد بلداكي دغندكي تبي طاغا فلان كس بله طاغا فلان دري بله يا وكم بيجن سمتك محلك بله محلك عين وربو دو دم جوار طاغا ابو طالب طاغا ابو عين وربو بله سيدا سيدا مشروكي مكي اف امبارغو براستی جی گلکی جدی گرتنه تدی بلکی گلک تاریخ ده یا نه هاتی قید کرن یا املاقا یوه نبونه کسک بحثا بشر مشرکه مکه لدورا وی شبی ابی طالب گنوبت دگرد کس بحثناک yani پر تاریخ در بحثنابه فقط دبی مشرکه مکه حارسن نقاندن yani bekçini ji bo kesek bişev bi dizî alîkariye yardımê ji Müslümanar nebe divê riyê diçûn şibî Ebî Talib wê mahallê divê li ser wan riya nobet girtine heta 3 sala. Heta di bernameyê xwe pêş demê bînin ziman müşrik naxwestine bi dizî hinek müşrikê xêrxwaz خواستن قوت نابه ویج مسلمان آره بشف مشرکه مکه و گرتنه. اف تدبیرا مشرکا خواستن گیجبو بجاره که باغی دنابینا خلق مکه و اهل ایمان ده بجاره که خود بکن. yani مسلمانا محکومی برچیبون و تنابونه بکن. راستی روژه تنگی جه اهل ایمان ره دست پی کربو حتی روژه دنگی وقت تاوی بخاری به غضب جانا دوبارن و جبکه باران خلولی کا لعردتین میدانه وقت تاوی بخاری سر مناده دوباریا دنگی و تالی و روژه دنگیه در دو کلو کدر روش بروش زیده دو دیگل وان زوریا ihtimala müşrike Mekke kuştun xazi yani suikast li Peygamber aleyhissalatu vesselam bikrana habu. Yani digel van tangiya digel jmeke hatu bu derxisten dibe haber ne cana düşün he Ebu Talib bi müşrike Mekke ve suikast li Peygamber aleyhissalatu vesselam di tarihtiya şeve di çekin ev haber disen dibe jbore Ebu Talib dibe demek direş nivine Peygamber aleyhissalatu vesselam li cem'i xwe li piyê xwe daniyî nehştî jê bi dûr rasê û dibe li ber wî şiyar maye Ebu Talib.
براستی جی گلک تام دوان سالاده ابو طالب به پیغمبر علیه السلام را دیتی چقاسی دل دخست گوی انسانی اوی انسان به ایمان چوبه حضورا خدا یعنی او صالح انبار گویی گران وی هل گردی به مشرکار وی بازار کردی جبو کشتون خازی نبه وی پال پشتیا پیغمبر علیه السلام کردی پر دل دخست گوی انسانی ایمان آنی با ev ambargoya hember ehli imanê Wizare Haşimî û Mutalîbiya tam 3 sala berdevam girî seyda ev qarara müşrikayî ji însaniyetê mahrum û wek lekak reş di tarîxê de derbas bûyî gelek zorî ji bo ehlê imanê bixwe anîyî ji xwe van zoriyê wê em ê hundir bername xwe de bînin ziman çunkî yego duçarî vê muhaserê bûnê rastî jî piştî got erzaqê wan diqedin bi birçîbûn, bi tîbûn, bi tunebûnê seranser dimînin. Mişwarek şu an me got derbas dibe di bername xwe hefta borî cî me goya derbas be ev qûtê got wê Müslüman bide birandana wê biqediya qediya jî bi rastî ew mişwar gi derbas dibe heta dîrokvan dibêjin dibe şîrê di hundir pêsîrê diya de şîrê di hundir pêsîrê diya de ew şîr jî ziwan dibe qêrîn û nalîna zarokê Müslümana dibe asîman de hejandin îxtiyarê Müslümana zarok dîrokvan dîst dibêjin seyda dibe di van sala de gelek zarokê Müslümana wefat kirine da ew şîbî Ebî Talib de dibe gelek îxtiyarê Müslümanayî hizhizî îxtiyarê piştewan xûz ê ji birçîbûnê û tunebûnê debara wan tunebû tedî îxtiyar însan îxtiyar dibe dibe zaroka yani ji hêla xwarinê cî ji her hêlê de dibe zaroka dibe gelek îxtiyarê Müslümana jî di van sala de ji ber tîbûn û birçîbûnê براستی جی دبی وفات کردی فریاد و فیغان دایک و بابا ای اختیارا ای زاروکا دبی آسیمان ده جاندن آسیمانه دورا مکه ده جاندن انسان جبو نمرن دبی دوان سالاده یا پلو چلوی دارا دخوارن یا چرمه حیوانه مرار و یا جی گهاکی گدارده ده شین دبن تدی لهرمامه جی گله گیاهنک چه دبن دبهاراده jintinin, dikalinin, dikalinin uçe dikin insan duhu. Lmekeji dibe giyakni bu şekli bu. Dibe debara xwe ya peluçloye dala, ya çerme hayvana, ya jî wan gihaki godahat, pincare godahat xwarin debara xwe goya dikin. Hatta gelkî balkêşê dibe derbo meselak Saad bin Ebî Waqqas heye malûme wê jî. Saad bin Ebî Waqqas dibe êvarkê hîvrom bû dibe ez birê dimeşiyam ka demekî çûyîna bajêr ka vegeriyayî dibe ez leqayî tişkî bûm dibe ez lê daqûl hatim dibe min dî çermê heywanek mirar bûyî dibe mirabû ew çermê wê heywana mirar me anî mal dibe me helal kir bi axê bi debaxê û dibe piştre me xist beroşê û kelan dibe bi roja zarokê me ehlê mala me bi ava wî çermî dibe debara xwe dikirin şîva xwe bi ava wî çermî dixwarin. Di van sala de misalê bi vî rengî bi rastî gelekin xêrûn û hewara sebiyê biçûk zingînî ji nevalê Mekêtanî car car zarê biçûk û îxtiyar bêmecal diman û jinêza jî dimirin di van sala de. Di van sala de alîkariya herî mezinî goj dewlemendê Müslümana dihatin ew jî dînar û dirhem bûn belkî zê rozîv bûn ev alîkarî jî nemafêde da. Çunkî tedî di madde embargo wexta me rêz kir me got yek ji madda wan jî digotin heger Müslüman werin pazarê werin sûkek bixwazin tiştekî bikirin û bifroşin nehêlin bikirin û bifroşin heta xwestin vî karî bikin fiyet zêde bikin her çiqas
ev barê embargoyî giran însanê wek Xetîce, wek Ebûbekir, wek Osman li xwe girtibû jî fexîra dînar û dirhemê wan pere nedikir. Kesekî guh neda dînar û dirhemê wan. Kesekî zer û zîvê di destê wan ji destê wan nedigirt û li muqabil wan zer û zîva kesekî tu mal nedda wan, tu xut nedda wan. Çünkü sahîfa zulmeyî bêmerhamet hatibû hazirkirin, embargo danîbûn ser zêr û zîvê Müslümanan jî. Yani dananîbû ser qûtê wan bi tenê. Danîbûn ser zêr û zîvê Müslümanan jî. Di mada embargo de me got gerek kesekî tiştekî Müslümana nekiriya û nefrota. Car car seyda ehlê îmanê dişûn sûkê, dişûn pazarê dixwestin tiştnavîsînin, dibe Ebûleheb di dapê wan yekî guhê tiştek bikiriya, di nerî çû cem tücarekî, çû cem esnafekî tişkî bazar dike, dibe vê re Ebûleheb xwe digiyan wî esnafî, digot bine vî însanî çi tê da esnafeke xerîb ba, nexwesim ji dervî Mekke ba, ji ciyê Erebistanê diba, dibe digot bine viya çi tê da nefroşê pişt werê ez ê zêdetir ez ê perê telmal bidim. Dibe bi rastî jî mesela Müslüman malekî hêja sed wereqî pênc tê dida, dibe wiya piştî ew eshabe ji cem wî xwe diyê mal dida rê, ew wîna diçû cem Ebûleheb şesid didaye ya jî hezar wereqa didaye. Yani ew peymana xwe jî danî jî. Çünkü Ebûleheb maldar bû di Mekkêdê û ê wek Ebûleheb gelek bûn wî bi tenê ev kar nedikir. Yani nexwasim maldarê Qureyşiyayî, dewlemendê Qureyşiyayî zêde neyartiya İslam û Pêxemberê İslamê dikirin, li nava sûkê, li nava çarşiya Mekkê digeriyan û wan xeberdar dikirin, digot bine kê çi tê da war em ê zêdetir bwedin û hûn bifroşin vana em nemadên û sûka me ticaretê dan û stendinê bikin. Ji hêlekê de ew tücar çavtirsan jî dikirin û ji hêlekê jî tüccar yekî zêde bide çima malê xwe nede tüccar. Dibe vî şeklî muamele bi ehlê îmanê dikirin. Ji xwe me got çiriyê diçû şîva Ebû Talib müşrika ew rê girtibû haris li ser wan riya danîbûn. Vî hawî jî nedihiştin di riyê gepê bi dizî alîkarî ji ehlê îmanê re her re nedihiştin alîkarî duan riya jî ji ehlê îmanê re her re. Li hember vî halî seyda eshabê kîram û zarê Haşimî û Mutelîbiya li xwe diheyîrîn bi rastî. Nekarîbûn tiştek ji hundir bajêr bikiriyana û ne jî ji derva bajarê Mekkê karîbû bikiriyana. Çünkü Qureyşî hakimê Mekkê bûn, însanê bi nêta hecê dihatin Mekkê heger bi a Qureyşiyan nekirana, Qureyşiya karîbû wan daxilî bajar nekira. Heta belkî malûmê wê wexwendî Seyda Mutlaqa dibe piştî Qusay bin Kîlay dibe adetek anî Mekkê dibe got ji bo hecca însanê ji derve tê Mekkê qebûl bibe lazim e ji Qureyşiya cila bisîn. Yani ihrama ji Qureyşiya bisîn. Ya wexwendî. Yani heqwasî hecî bi xwe girê dabûn Qureyş. Qureyşiyê müşrikê ji derve dihatin çaxa ev adeta wan vücuda gelo dihiştin di Mekkê de dan û stendinê bikin. Ya jî dihîstin werin heca xwe bikin. Helbet nedihiştin müşrikê ji derve jî li vê çika Qureyşiya guhdar dikirin. Ev ambarga Qureyşiya amade kiribû û bi tevê bêmerhemetbûna xwe dewam dikir. Ehlê îmanê bi rastî di merhala teng de derbas dikirin. Tevê dan û stendûn û têkiliyê civakî ji nav wan hatibû êwanî civakî û xelkê Mekkê hatibû birîn. Ehlê îmanê bi rastî jî ketibûn halekî wiha got bi rastî jî nemazanî bû çi bikin. Yani
بشخوا تسلیمیت ند بالاوانده بو ند فکرین جبو تسلیمیتی ابو طالب زوری لوان ند کرد چونکی زوری بکرا تبلیوان اف هدکاری ند کرد تبلی وی امبارگو ند بو زاره هاشمی و مطلبیای تبلی وی امبارگو ببون او بخوشی ندل خواز بون که پیغمبر علیه الصلاة والسلام تسلیمی وان بکن چونکی جهلا زاره هاشمی و مطلبیاده شرطی وان گوتن حتی محمد تسلیمی ما بکه ویل سروان او امبارگو به تطبیق کرن و به دوام کرن و چی بکرانا وانجی ایدی کتبون عناده دگو امجی مرنگ مهبی یا محمد و حوالی ویره یا جی قریشی وجوه کریتیا خواه دوه کریتیا خواه ببهرن بوی هاوی هر کسی نزانی بوی چی بکه پیغمبر علیه صلاة و سلام جهلکی ده اصحابه خواه تسلی دکر جهلکی جی لحویا علی کاریا خواه داو فقط سیدا بلکی مد برنامه خوی دنانی زمان بلکی خدا عز و جل دخواست اصحابی وی قد پیشته و اساسی دولتک دینن و دولتک آوا بکن و پیشیوانتیا دنیا کی بکن و بلکی دخواست اصحابی وی خباتکاری دینی وی و او اصحابی تبلی به انبار گو بونه و سری امپراتوری مزند جزیره عربستان ده بتواندانا بلکی دخواست هند دستپیکا دعوی ده وان ده ایتمک معنوی درواز کن وان شخصنا بستوینن یعنی چونکی ده پیش ده و هرنی وک خندقی در کتانا پیش شوان سیده از خندقی و انبارگو از پرد شبهینم هر ده امبارگو ده اهل کفر و شرکی توا لسرسری اهل ایمان اتفاق کرنه خندق اتفاق کرنه یعنی خندق و امبارگو گه تماشاوانه مجی هنگل سر بفکرن پرد شبهن هف براستی جی ارمانجا هر دو girişim jî gehlê îmanê ji binî dipaqij bikin. Armanca ambargo jî gehlê îmanê teva ya teslîm bigirin û ya ji Mekkê derxin ya paqij kin a xendeqê jî ya. Xwedayê Teala jî belkî dixwest wan eshabê duwan rojê teng de duwan rojê zehmet de derbas dibin ji bo rojnî mezin hazir bikin. Yana Xweda Azze ve Celle tedî dibêjî Allahu veliyullezîne âmenû. Xweda muhibê müminayî, dostê müminayî dixwaze wan ji tarîkiyê derxe bi bal ronayê be. Hela di nav van mümina de qasidekî wek pêxemberê dawiya zaman hebe. Helbet ta dersine îbret tê de hebû û ji Xweda Azze ve Celle jî di sûretê Qur'ana pîroz di sûretê Beqera de dibe وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Yani elbet imtihana bibirçîbûnê jî hebû. Wextê me gelek mayî seda ji bo navberê. Deqak dido. Em ê wê çaxê ev alîkariya hinekî xêrxwaz hene em ê bihêlin piştî navberê seda. Xwedê ji we razî be. Belê gelî temaşevanê hêja em ê navberek kim bidin înşallah piştî navberê dîsa mewdu'a me sîyera Nebî sallallahu aleyhi ve sellem ji cê gemanin em ê berdewam bikin. Belê gelî temaşevanê hêja me navberek kin dabû bernama xwe piştî navberê em dîsa hembera wenin înşallah me dîsa bizî birin ser sêdayê Mele Mahmûd ji mer behsa sîyera Nebî dema nibûwetê hefta heta dönema nibûwetê daha dikir دوان ساله گو امبارگو لسر پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاتبو دانین شمر بحثاوی ذکر حقیقتا او موضوع دو درجه و موضوع كويره و تيد حقيقه دلتنقاسي وغدرك مزن هي ام دخوازن سيداي ما جمر بحثاوي دمي بك كا كرم بك سلام دار بن سيدا خد جورازي سيدا ما قود وان سالا د براستيجي هگر نه علي كاريا هنك مشركه خيرخواز با اهل ایمانی بلکی هما نیوان بلکی پروان جبن گرانیا و امبارگو دشیبا ابو طالب ده وفات بکرانا
و شو گلک دیروگوان دبیجین گلک اصحابه دوان سالاده جبو انبار گو بسدم انبار گو لشبا ابي طالب وفات کرن اختیار جبل اختیار زاروکا گلک اصحابه دیجی دبی وفات کرن اوی انسان دسته آلیکاری درجی اهل ایمان کربون دست پیکا انبار گو ده هر شقاس بقومه خوی مشروق رمشی ابون جی دیسا جی پشتیگ مشوارک درباس و او روش و دل شواتی اهل ایمان دبینن دلوان دشوده بدزی هناك پشتیگ شف قارد به مشوارک شوه درباس به ولو هندک بجی خودنا بدزیدک هنن اهل ایمانه لگور روایت سیداد بجاره که قفیلا حاکمه کره هیشامی تجارتی جشام نو هاتبو و دبی باره دوا تف گنم بو آروان بو گنم بو دبی چاقا شفقار دبی حاکمه کره هیشام دبی بدزی را دبی چند کیز گنم لسر پشتا دوا کردی که و دبی بدزی درینی گومان دکی مشرک لسر نسکنینه دوان ریاره دگینه اهل ایمانه جوان ره وی گنمی داتینه دبی پیشره دیسا شبکه خواست جوان ره عینی کاری بک یعنی هنه گنمیده بگیهینه وان دبی برده demek ki müşrika guman ne kiribun gehenek bdizi ali kariye debe brede laqay Abu Cehil debe Abu Cehil debe jed perse u femdiki go ali kariye Peygamber aleyhisselam ve ashabi debe ra debe ver dagayide u ibşun debe dgarine şava sisya debe disa hakime kore Hişam tuhazevi karibe دبی دیس مشرک وید شوپینن demek ki jeb guman katibun وید شوپینن و دبی دیس وی زفتکن و جاری دبی Ebu Cehil وی تهدید دکی دبی والله اگر جارک دی ام تجبو کاری کی وها زفت بکن یا امت بکشن یا امت حبس بکن یا جی امبارگا مدانی سر محمد و حوالی وی امدین سر تجی دبی پشتی و چاپ ترساندنه hakime Kore Hişam nema vikari dike. Disaj müşrike mekeseyla Hişame Kore Amr dibib dizi erzak nec ehli iman rabiri çağa Kureyşi ve Ali Kariya servaht dibin dibe dişin serserivi u dibe wijaftir sandi dikin u tehdid dikin tersat edifrinin Hişam soze diwan gicarek edin nema bu habuki lebele dibe çand roj derbastı be Hişame Kore Amirci avji dve radbi dizi disa Ali Karina dikine ehli imane disa dizi dve rojeki Hişame Kore Amir Ali Karine dibirci ehli imanları او حارسه مشرکا لقای هبونه دبی حارسه مشرکا گلک وی شرماندنه وی لوماندنه حتی دبی شونه شکایتاوی کردن جم اشراف قریشیا دبی اشراف قریشیا دبی ابو سفیان کره حرب گوتی بهلن هقا سوی نشرمینه yani Mervivi dibin ambargo zalim dene, ştibunu bir ştibuna dikin qerin ve havar. Uyji çend kis xud biriye, xazi meji kari ba ku cesaret bikra. Meji kari ba xud ne bigyan dawan. Dibe Ebu Süfyan wan hineki teselli kiriye. De 3 sale hangama ambargo de Ali Karin bi rangi hendik biji ehli imanı uzare Haşimi Mutalibi arre hati kirin level ev Ali Kari havdu bu sebebi go halqe şibe nemr yani nequd bu juanre bu sebebi vak insana kilber mirne u be av u mereji dlopa ave bara qarkawi de jbog merne hele bimre avji aind minakwan dlope ave go jbo mara bara qarkaya kide وقت دروپی آوی بون جهلادن دیجی من واحد جی مجبوری کتبون بن وی باره گران جی دین و دعوا خو تعویض ندام دیگر زولیا امبارگو دیگر گرانیاوی بهتر سو خوف
لناوا خلقي مكي نخاسم لناوا حجيا دقاريان چونكي خلقي مكي قهداريا والندكر لناوا حجيا دقاريان دعو دوزا إسلامي خلقي غريب تبليغ ذكرن شخوا قبيلة هاشمي ومطلبية حقي مروانتية بجياني بون فدكاريني مزنج بو أهل إيماني لبيش شعبا راخص بون دوی درباره ده منت کوانجیل سر اهل ایمان چه بو مشرکه مکه روز بروز ظلم و حقارتا خوی سر رسول خدا و اصحابی وی زیاده دکرن ظلم کرنه ده به هفرا پیشبازی دکرن حتی یعنی یارش دکرن بو یک زیاده و یارشه بکه رسول خدا جی لهمبر و نیارتی و وحشتا وان جربه خور دعا دکر حتی هناك تاریخی دبی دعای خود وهاد گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام و یا ربی وقت 7 سالا غلا بسر خلقی یوسف علیه السلام دعانی غلی بسر قریشی آجیده بینی چونکی پشتی او هوار و قیرین و زارا زاروک و اختیار دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی او نفر لقریشی آکیدی دبی سروی دعای پیغمبر علیه الصلاة والسلام خدای تعالی جی مشوارکی براستی جی غلا و برچیبون سر قریشی دعانیه گلک قریشی گلک محتاج و پریشان بونه چاغا به نفره رسول خدا صلی الله علیه و سلم سر وقت بونه دبی ابو سفیان کره حرب شاندنه با پیغمبر علیه الصلاة والسلام و ابو سفیان لبر پیغمبر گریایی و دیا محمد مدتکر تدمنکه چونکه امزانن نفرت معقولن غریب قریشیان نیارتیاوی دکر جی امنیتاوی تعویز ندتا یعنی تدی بیاد هجرت ادجی خویا دکر نیاریوی بون فراغیوانی هری بقیمت جیل جمعی بون نیاریوی بون چاقا پیغمبر نفر لوان کریه گوتن نایا محمد بیاد منک یعنی اما دیتا دکن تدمنکی چونکی تشتت بجم زانن بکارتی دبی ابو سفیان جی دیسا دوباره کلی گویی امزان تشتت بیجی خود تعالی جی قبول دکی تو پیغمبری رحمتی یعنی دورد پیغمبرتیاوی تزیق کلی بله حال بودی چوی به هنگامه سیاحت کردی چوی جم سروکه بیزانسه چاقا جپرسی هراقلیوس دبی جپرسی گویی دبیس پیغمبرم فقط امجه یقین ناکن اما دیسات حقیقت امنیتاوی درونشتی گویی وحیان ها دروجه صح کریه نه واسه دا دبینا ما دروجه صح نکری مجلس صح نکری و جارجی دیسا دبی امزانن تو پیغمبر رحمتی و تو امری ما به عبادتاش خدا رب جانینا امریوی دکی فقط امن کارن ترکادینه بابو قالی خواب کن قومه تجیب غلا و برچبونه سران سرمایی که دعا بکی برای ویغلی سر قومیت راکی براستی جید و پیغمبر علیه الصلاة والسلام جبو رابونا غلی جبو هاتنا فراهی دیسا دعا کردی چونکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وصفیوی نذیر وصفیوی بشیر پیشای نذیر دو یعنی دی خدا عز وجل دبی انا ارسلناکم شاهدا و مبشرا و نذیرا محقق ما بشهادتی مزگینان و ترستان نوشاندی تدا بیا براستی مجارك بلكي برنامج لسر شيء بده سيدا كرم استخازم تشتكي كرم كتخازم بيجن كرم شخوا يعني تشتكي مفهم كر مقصود ومراد جوي برنامج سيرة نبي صلى الله عليه وسلم نقو صادجة ام تماشواني خو وقتك خوش بوان درباس كرم بدن كان بوان فهم كرم بدن بدعوة دوزا اسلامي بشي شكلي شي بويه ولازم نسر خباتك بتشهاوي بكرن ام بالا خدني نبي خدي موسى عليه السلام جي دماغو بتبليغ شو مصري جي قبطياره معلوم حرب خمر معجزه نيوان هنن يعني حضرت موسى معجزات دار ريواندا معجزات استخوار ريواندا تباشر خداي تعالى عز وجل دبي ما كلي بسرواند باراندن ما بق بسرواند باراندن يعني هندري افيون تجا بقبون يعني حتى تفسيرنا الدرباس دبي جواتك رونشتا بيشتغل يعني كس نبري بدبي خفكر دبي هما بق خدافيت هندري دبيوان
هنگی ور بق بسروان دباریان پربون هنگ بین بق بلوسک بله سیدا فرنا بعربي عقروق ويا سيدي. بتركي قرباغات بيجي بله سیدا افيوان اي سارينجا جو اي الهرجي تبدي بون خوين رنجي بله. وان برنجي خويني دبيدي ساعتين جم موسى عليه السلام يعني قلت لهم دعابك برا بياش سر مرابه بله وافاق وبحث كر اف غلاق بسر مكيد بسر قريشيه ذاتيه او جي ابو سفيان اتي قوتيه بله. يعني مزانن دعيته مستجابا تنفر المكريه بله يعني دعابك برا بياش سر مرابه اف بمدد زانين قال لك اهلي باطل ايك دي جبهه باطل دنن لتفيق باور دكن دعوة اسلامي دعوة مسلمانة حقه ودرست وراست او دعوة دوس لتفي فيها ويجعينا داخوا قبولنا كنا يرتيا ويدكن هذا فرد النقطة كي مهمة يستخدم تماشافاني ما لفيا دقات بكن ايروجي امد نرن قال لك حركتي مسلمانة اللي قال لك دري دنياي مثلا ناف دايه وهنا كيدن لتفيق زانن دعوة وان حق وراستن ياج ترسا مالو جاني خو وياج تمايا منفعتها واني دنيويك جدستي وان نر ام نرنا يارتيا وان ديك لتفي زانبوني يعني ابايا نيارتيك جعينادي كفرك جعينادي شخو قال لك علماء بيجن كفراء ابو جهل نجن زاني بو بله شخو نبي ابو الحكم بو بله دبي اوي نجن زاني بو لتفيك زانابو عنادي دي انكار ما شبر بها وجه تاريخ الاسلام نبي ماي باب جهالتي بله سيدا دوی وارد کرمدار بخوا معلومه ویجی خدش و راضی به تدی خدا عز و جل چاغا بحثا رسالتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دکی و بحثا احترازی یهودی دکی جو پیغمبر تسلی بکی دبی بخواسی تناس دکن زاروکی خواه خواست ناسناک بله افایت تی بالا حتى سيدا بلكي هون بينزل كرم كنا سيدا كرم عبد الله بن سلام دبي حتى عالمك يجي يهودي ابو بي مسلمان دبي اختار بايت ناظر بويه صحابي اكيد يجي برسدك دبي راس دبي يعني وقوا زاروي خو ناس ذكر وبايا ناس ذكر بيخمبره دبي حتى مش زاروي خو دها بيتر ناس ذكر چنگي دبي زاروي ما جمانا ويا نجمانا دبي ودمين سر بختي بيركامه بيركامه يخاند كرنا نكرنا دبي ما نزانم يانز دبي مش بيخمرتيا ويا زر قدر شبهه نبود دبي يعني وكو كرم كر دعوتوان جي ورن اسلامي جي براستي جي ايروجي قال لك انسان جواك دعوتواني هرما خناس ذكن فقط دي قال ناس ذكن وك هناك كبراء ابو لهب تيوان هناك تمايا ابو لهب تيوان هناك تمايا ابو جهل تيوان هناك تمايا تشكي تيوان قبول ماكن جوه هلت سيدا وكو كرم كير براستي برنامج سيري نبي شخام بنج بوغم بحقي في برنامج ناس بكن جرك ام قرآن زانبن جرك ام تفسير في برنامج aslında جرك ام peşvazi tamaşavanı خو بكن فقط جبرك دمامه هندكي يك عدو دا ام برنواق فعل من تفسيريني كم دي من السير يعني السير aslında hayata Peygamber aleyhissalatu vesselam bu Kur'an'ı gerek bir hamlandın. O projevame ve gerek bir giredan çünkü hayata bir numune icmara Peygamber aleyhissalatu vesselam. Mesela ana bahsa ambar gotkin. Dedi ma bahsa seçar hab müşrike khairkhas kirin. Ma go bana digel müşrik bun. U yeşrafe müşrik anici khairkhas. veya ne çiroka dembori yani vakti ve kadiya ya meş tamaşavanı harbinin zaman şu var. Veya mesela gam bahsa ambar go bugün 2 sal berete balame برنامج بریا ویژه بیم قیمانی زمان لسرگاز ambar go habu هناك اختیویست جی انگلترا و فرانسا کتن ریحاتن وقت حاکمی کرهیشا yani vana jid şibih no خیر خوازن اره اختیویستن نه مسلمانن حسوانی insani tavrabuni hatını وصفه های insani تخوازن لقارشی insaniyete bugün تناری جهر در دنیا شن دولت ها بود ماوی مراده سر پنجی دولتی ادویم قید بو انسان د ماوی مراده ها بود فقط نوانا ده منجی ها بون خوینا خویدان ها بون اختیویست ها بون yani
اهمرت خوازی حیاتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دماغ به زمان بروجه نخواستن گریدانایی بکرن و منطق و mücadele و metodên mücadelayî nehatin û guhertin bêgotin merehê vîdarê temaşevan jî bêtir wê ev çima pêxember, çima heyeta pêxember, çima ev bername wê ew jî bêtir înşallah hîn bikin. Ji sêda ev embargo me got ev xêrxwazê müşrika dema me gelek mayî sêda Belê hîne sêda ev xêrxwazê müşrika vî hawî cûtin ev embargo xwestin bicûn bi rastî feqat piştî müşrikê Mekê bi wan serwext dibe müşrikê Mekê bêtir hingî ew riyê giderin şiva Ebu Talib bêtir digirin û nahêlin ew riyê pê alîkarî dige ehlê îmanê wan riya teva digirin. Subhanallah çi xwast dişibihê ev seyda yani mesela Gaza berê jî me bahs kir. Riyek digên Gaza tev Yahudiya girtibûn. Yani riyek pê alîkarî dige Gaza çawa müşrikê Mekê dora şibî Ebu Talib girtibû Yahudiya jî îro jî aynî wî rengî dora riyek û pê digên Gaza dora tevî girtine. Dîsa sêda demekî ev حقیقتك تاریخی ده مثلا ایرو جیگ برخدانه اسلامی لهن قیامه اسلامی مثلا چچنیستان ایرو امبارگو بدنگ لسر چچنیستان هی مثلا ایران جبو سکناوی سیاسی لخارش کفر براستی جی رومتا علما اسلامی نخاسم سکناوی سیاسی ایرو امبارگو لسر هی yani demek ki ambargo silah ki jbereydi ehli küfür şirki jibo ehli imani çaftirsan dibikin ev silah carabandını çağam leherima fadnarın bawer bin çend sala gemmeji xab şunde diziverinin ambarga müşrike Mekke dani bu ser ehli imani deherima medji demeki müşwareki komünist و سوسیالیست ایدانی سر مؤمنه موحد. از خوش شاهدم سیدا تماشاوانه ما بلکی یک ما تماشا دکن و ور بالاوان و بلکی گلک اج مشاهده کردی. باجره قزل تپه رحمه فضله به شهید ملشه مصاب و جناس کردیم پای. جبو گود دم محلا خده دبلگا خده جبو دوزا اسلامی دکر سوسیالیست و komünista وقت مشرک مکی امبارگو دانیسن. سیدای ملشه‌موس هفته کی دکرنت کرد توپه خوی مالی توپه خوی هوا گازی دگران ندگران د محلاوی د دکانات توپی ندگران عالم سیدا. توپچی yasak bu hatajım malawi توپی bu haranda. U veya heremamad metavadi yani denge tevhidi قیرینا توحیدی کی در وری خداینا ناس اهل کفر و شرکی او سلاحا 1400 سال وری مقابل اهل ایمان جرباندن و جبو گوان جباوری آوان وگرینن واسطا چافتر ساندن ادیتن مجی او روش دیتن سیدا yani derema merci münem vahidi دوزوانه گو دوزا شریعتا خدا دکرن دعوتوانه دوزا شریعتا خدا دکرن ده امامه ده لامه جیل باتمان جیل بینگول جیل وانه جیل لتوه هر امامه سیدا دو دقیقه ممانه لتوه هر امامه ایگو اف دوز دکرن دعوتوانه اسلامی اف دوز دکرن طرف قومی خوی کمونیست و سوسیالیست دعینی مرحلات در باسم بلکی اف جی تزدیقا گو اف دعوتوان لسر ریک متودک نبوینه اف جی تزدیقا بیاد که براستی سيدا براستي طبعا أبيا سنة الله عادة الله يعني دنيا جبوما مسلمانة امتحانة وربي عالمي القرآن اللي بيجمع ونزند كنج ونقوله بأرزاني براحتي هر الجنة حتى تشتاق هاتي سري أمتي برياوة حتى قنية سري وجهي
معلوم دبي بأس جياوان ضراء جياوان يعني قصدا لجانوان ونفسوان وقصدا لماليوان يعني أفجيشتوان ماليوان شويتي بريشان بون طالان بون مهاجر بون سريوان شكست هاتن كشتن دبي حتى ويا نية سريوة ما هو زندكن ولا براحتي ونهر الجنة معلومة كستاد بديع زمان دبيجة زمان gösterdi anladım ki cennet ucuz değil cehennem dahi lüzumsuz değil. Beli. Yani Seda Beriya bıkadin zeb Kurdahi veya bejim keremdar. Lima ademeci tamam. Azı çar kelime yani ambargan müşrike Mekke gilser merve xo tatbiq kirin heremamedi insanı me komünist u xadene nasçi belki navvanat gelek merv jiyabun لسر مروی خوی من تطبیق کردن سال 1992 داد دست بکر حیا سال 1995 این وقت پیغمبر علیه الصلاة والسلام 3 سال دوام کرد پشتی 3 سال چواد دریه قبیله و مالبات و عشیره جدایی قدهات مکش دریه وانش اسلام رو بو الحمدلله پشتی ویاجی دوزا اسلامی دروی هرمامه بعالی به هلا روجاواجی بلابو و یلو بلکی حدود ترکیه در باز کرد. بله سیدا. خودی جو راضی بسیدا. اجمعین. خودی تعالی علمی و ذهنی و ذکی و برفره بکی ان شاء الله. اجمعین. بله تماشاوانی عزیز ایروجیم گهشتن داویا برنامه خوی سیارا نبی حتی برنامه کدن ام لهمبر وبن ام و امانتی خدای عزیز و کریم دکن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.